Y perdona que vengo de vuelta. Jose de Kings, gehiagorekin, gure nafarrez resuma maite honekin, aspaldi ez dudala bideotxo bat igotzen gure nafarrez resumari buruz. Vale, barkatu dia zure pizkat, deskontrolatuta egon naiz azkenengo hilabetetan. Bueno, segurazki komentutu izan dut hortik, baina ondo lana dela eta lan aldaketak eta moeda guzti horiek. La. Orduan, a ber, gure seme printzipala hila dago, gure bigarren semea... Matrilineal, vale, ondo, primera, gure bigarren semea matrilineala dauka, tradicional, ondo, matrilineal, primeran, eta gure semea, vale, hor kontxartatuta eskontza. Vale, beraz, baina herederua, bai, ondo dago gauza, bai, nik gaztetxoa da, 48 urte, baina, bueno, encarcelamiento justo, princesa Estefanía, ¿por qué? No presente profesional, no voy a encarcelar a mi hija. Arau kenduko dugu. Puros proclamar reivindicaciones, nada, posibilidad de personaje, nah, hau, fuera. Las bases, a ver, baseioena. Armada kenduta daude, primera, bueno, armada pikaina dekogu, momentuz. Hau posibilidad, eta eske zergatik konfrontak nahi dizkiguten. Eta no da. Condado de Salerno. Vale, o sea, claro, igual aterako dira gure lehiatzen sin guardia, A ver, que no daiteke. Puestos vacíos, maestro espía. Maestro espía, beto honek izan nahi dukonten maestro espía, venga. Adjudicado. Eta Salernoko gizona, bere herederoa... Tocado de... Madre mía. A ber, enteratzen garen Salernorekin zer gertatzen den. Zergatik nahi nuen neu akatu... Salernoren nagusia neu naiz. Bere herederoa tipo hau da. Eta gu gara bere nagusia, oza, gero izango gara gau bere nahi dut esan. Tipo berbera da regente eta orduan printzipioz ondo dago. Zo zergatik izango nuen hori hor. Ez nuke horre zergatik izango, bale. Ideia, bueno, Salerno bere ganatuta. Bale, tipo hauek ez dakit nor dauka alde, kontra, eta bar etapal diplomazia, reclamaciones, títulos, bale, bidez tipo hau ez dauka laguntzarik. Tipo honek aldiz hau dira de Benavento, diplomazia, gudan dago turkoekin, hemengoekin, ez turkoak ez. Loro. Hau dira berdinak. Claro, hau bere ganatu aldugu berez. Sakor imperioa ez daukalako beraiekin aliantza, printzipioz. Claro, horretarako reklamazioa egin behar dugu, eta ez dekogu ez da. Korrekto. Hemen gaude reklamazioa sortzen suposatzen dut. Badiru diori gure agentea dela. Bai. Bueno, berdin dau. Hemen ondo hil dezakegu reklamazioa eta gero hemen sartu edo... Hemen izango banuen, izango litzateke ziurazki Sakor imperia sartuko litzatekelako edo, baina alanda ere goikoa nahiago dut. Eta lan moztu bidea Sakor imperioari. Horko honek Erromarekin ez dauka ezer, momentuz. Vale, itxoen. Ducado de Calabrian. Solicitud. No, vale, estoy en mango, vale. Orduan,
Su esposo era el Kaiser del Sacro. Ah, horregatik. Horregatik zeukan aliantza Sacro Imperioako... kontxo, bale, ordu egingo duguna da, orain, ez daukada, eskonduta zegoen Sacro Imperioko... Sacro Imperioko erregearekin horregatik zeukan Sacro Imperioaren babesa. Baina orain ez. Ez que goratzen dut behin sartu saiatu nintzela eta Sacro Imperio sartu zen erditik. Baina orain ez daukala Sacro Imperio nintzen. Soinu jeitxuko dut pizkatxo bat, barkatu. Opciones de juego, sonido... Oso polita dala, baina kriston indartxoa dagoela. Horregatik, ez dakit zingarren saioan, saiatu nintzen eta Sacro Imperio sartu zen erditik. Bale. Ondo, ordun. Orain, zer egin dezakegu? Bueno, en Bizkaia, momentuz eskala sartuko Kastiarekin. Utziko digu lasai Kastiari momentuz. Hau da matxinada baten irabazla, bueno. Ez baduzu etxarto goratzen, aliantzen movida aldatu egin zan. Vale, Dana. Movida Dana, aliantzen movida Dana. Titular, reconocer diplomacia. Tregua con este tipo de aquí. Bueno, esa que va en orden, pero me la suda. Vale, orduan. Hauek hartzen dut almorabideak. Vale, ideia hona izan daiteke, adibidez, edo hau, edo beste hau bereganatzea, edo eta Granada bereganatzea, Granadako emiratoa kasu honetan. Vale, eta bezenak gaia Espainia berreskuratu. Ben Espainia berreskuratuta sartu algara Ipar Afrikara. Ten behin Ipar Afrikan, pues ya, pues bueno, dena almorabideak matxakatu, Mali bereganatu eta, Sacro Imperiora, Jerusalén era Juan. Vale, ordun. Neko prestigio dekogu neko ona. Armada pizkat errekuperatuko du, pizkat gehiago, bale, pizkat matxakatuta dago oraindik. Horan dirua baita ere, eta beratuko dut pedir, donar, tomar prestado, vale, diru hartu aldugu momentu batetan bere izatekotan. Eta gure kontra konplota hori ditugu. Zergatik? Sucesión electiva de... No. Complot para matar, no. Después del matrimonio enviar regal. Joder, diru asko eskatzen du, Baina, bueno. Vale, bat utzi du, eta tipo honek sartzu ez gaudela, ja, sartzu ez gaudela, lagun. Ducado de Capua, igual independentzia nahi du edo horrelako zehozer, zure aski. Duque de Fortuna para Navarra. Bueno, berdin dago. Dugu dirua bizkata rekuperatuko dugu. Eta tropak. Zer esaten du tipo honek. Prisionero de Córdoba se queja de que se pudra. Vale, hemen. Duque de Mallorca. Al yo en Fortunero iba a proponemos Duque Elvira y Mallorca. Se ven sponsores por línea materna. Tu pariente. Por gota zazpi urte. Eskonduko zera mai urteko neska batekin. Si es mi pariente, me la suda. Duque de Mallorca. Tío, da pizka bat, Ah, venga. Total. Gota zazpi urteko mutil bat emei urteko neskatxo batekin. Da pizka bat, un poco pederastia, Baina, bueno. Dago matxina bat dekote.
Gurekin, ez da bilatzen zer arrazoia, gurekin pozik badago, tipo. Baina, bueno, vale. Zagit Sevilla edo Granada konkistatu. Sevilla konkistatzen badugu, bale? Gibraltar, bueno, al final Algeciras Gibraltar dela kasu honetan, kontrolatzen dugu eta hemenik datosten entzako bidea moztu aldio gorun. Taktikoki, geratzen denataz, Espainiataz konkistatzeko primeran dator, baina, klaro. Gauza da, laguntza behar dugula, orduan, edo, tipo neri, declarar guerra santa por Argel, por calibre polar. Tomar Argel. Lol, Argel está aquí están onda, bueno. Bueno. Granada. Araket Sevilla. Eta Sevilla hartzen du guzti hau. Dun, Guerra Santua deklaratuta, vale, ziurazki Europa, bueno, Frantzia, eske Frantzia ez da, Sacro Imperio ziurazki lagunoko digu. Frantzia, subuzantzio zeatuko dela, baina Frantzia da horre matxina da hoiekin, igual ez da momentu oberena. Un bebé hija ha nacido del príncipe. Del príncipe. Eskunduko dugu, matrilinealean, edadeagatik, baina ja, osea, egingo dut ja, porque gogoratu, kontuz izan behar zaretera, destreza de combate personal -3. Odoku doloko erramuna estetu dinastia. Gogoratu, zaretu behar garera, kontuz izaten gure odola ez galtzeko. Reino de Aragón, bastardo. Ondo etorri hor zaigu. Epa, erratu naiz. Naiz eta bastardoa izan, Aragoieko da, eta ondo etorri hor zaigu. He decidido aceptar, primera. Frantzia, urreleko zonalde guztio daukaz. Un torrón en Zaragoza, vale. Tiro asko behar da, momentuz ezebez. Gauza da, torroiarena ematen digu tropa gehiago zen hil txarto. Bai, tropatxo gehiago. A ber, tipo hau gudan dago, bale, dago Aragoiekin eta dago bakean Duque Sereno Galoto de Pixa. Ok. De Lérida. Frantziarena da, baina Frantzia dago matxina birekin, alde batetik. La renovación del reino de Escocia. Flipa, colega. Ok. Frantzia, Escocia verán gana de saque. Nabil pizka joiuta, Frantzia, Horregatik ez da momentu oso pikaina sartzeko zonaldo horretatik. Baina, bueno, horretzako ondo lan dirua horreztu aldugu eta horreta, mar minutu da emago jate ez dugu ezer egin. Bala, hostia, denbora pasatu bakarri. Claro, a ver, Almoravide en contra ha declarado la guerra francesa por la excomunión del rey Philippe III de Francia. O sea, tipo hau sortzen da Frantziarekiko udan. Frantziaren edo matxinatuen alde edo horrelako zehozer. Era el Ducado de Toledo y otros títulos. Vale. Hondo. El Papa, molesto por nuestra ley de libre investidura del Santo Padre, insta a cambiarla para cumplir la doctrina de la Iglesia. Siempre cumplimos con la voluntad de Dios, por supuesto. Hombre, Mercedes. Hombre, gero eskatu alduguna, baita ere, neko pietatea dekogunez, mertzenarioetan, orden militarrak,
gure alde, bale? Bueno, kasu honetan bakarra dago. Templarioak. Ojo, tropa bikainak dituzte, Ojito. Koste bensualo 30. Txabal. Osea, ja, dirua eskatzen dute koitadu hau. Beitu, terra ditu tropak eta guri molestu egin dizkigu. Baina, bueno. Gutxienez, piedadearen bidez doaztenak, nahiz eta diruare gabe geratu ez dira galtzen. Hori kristono abantaila da taktikoki. Eta Kastilla baita ere doa, noren kontra doa Kastilla. Zer eskatzen dabil Kastilla oraintxe bertan. Defendiendo contra el sultán de Ali Almohade en Segunda Guerra Santa Almohade por Mallorca. Lol. Vale, o sea... Vale, Aragonekin saltzen ari dira. Vale, ondo, ordun sartuko gara hemen. Deklaratuko diogu, declarar Guerra Santa por Sevilla. Vale, eta bai egingo dugula gure tropa guztiak atera. Hemen batu adibidez. Bueno, hemen batu arte gutxenez danak. Ondo dago, diru ekonomia potente txoa dekogulako. Eta hori ondo etorriko zaigu. Las levas de los vasos me parece muy bien. Ziren gure kontroletik atertzen ez ziren bitartean primeran. Eta hemengoko hauek bertan bera utzi, porque hor daude, irlatan daude. Gure kolonietan, txibi romano. 8.000... Hore, soldatu bikainak ditugu, 8.000, ez dago txarto, armada gisa. Las leguas van a expirar. Parece correcto. Afirma que es un mejor capellán que el obispo, es lo típico, dale la posibilidad. Como digo, aukera. Gutxienez frogatzea bere burua. Froga dezala. Hostia, ejércitos de... O sea, Francia... Oh, concho. Vale, o sea... Es la francesa por la exclusión de Valencia. O sea, nahi duena da... Conquista tu Valencia. Hostia. Bueno, no es por nada, la Francia armada potente dauka, Papa Valentín III muerto y Papa Martius III le sucede. Ok. Ha obtenido uno sin colegio de cardenales. Ondori utzen zaidana. Momentuz ondo doa. 1196. Ustakit beratu behar du zingarren urterat erauten duen kruzadekin. Suposatzen dut 1200 edo ez, 1200 da pico. Yo gobierno en Navarra. Ser capellán del reino de Navarra. Ahora me lo piden. Yo gobierno en Navarra porque yo soy el rey de Navarra. Amalfi, a ver, enviar regalo. Tanari bebe esto para hecho al botago Diego, venga. Si no mejorar la opinión sobre ti. Ser nahi du tipo hau. Solicitante, enviar regalo. No mejorará. Ah, vale, tipo berbera da. Gokoa. Hostia. Eta zer nahi du? Osea, zer da bere helburua edo. Duque Fortun para Navarra. Pues, ok. Autoinvocar conspiración, así por las ponas. Chicos, dugu momentuz. Porque salernokoak ez dira aterako gure, nahiz eta bestea... Nahiz eta bestea bere ganatu, nahiz eta bere ganatu, guk jarrituko du bere jauna izaten, ez da...
Ez da gure reinutik aterako, beraz, ondo. Bitu, erdo, armada... Kapellan bat behar dugu... Venga. Ostia, hor dago armada potente pare bat, Rekrutatu beharko ditugu... Ziurazki... Zagatik ezin dugu kontrata hau du. Baina... Bidadea deko hau eta aban, osea... Teorian errekrutatu alditu, baina... Okei. Vale. Orduan, mertzenarioak... Barko ditugunez... Vale. Tomar prestado 300. Eta mercenarios... Mesotxeron dira... Ogota mazortzi. Ona etorri. Gutxenez bere armadak matxakatzeko. Behin bere armadak matxakatuta... Dena simpleagoa da, Murtzea alderudik galduko dugula. Venga, zuzenean. Ea laguntzera datorren. Vale, galdu dugu. Ongi, ona. Ondo konpontzen garela. Excelente. Combate es el mejor maestro. Rey Fortune el pelón se ha convertido en un comandante más potente. Soldado aguerrido eta hábil estratega. Primera. Un bebé hijo nacido del príncipe... del príncipe. Vale. Eskonduko dugu. Pam. Bueno, mutila denez, guledoreko izatea automatikoki konde plak kondetea, tua, venga, hemenekin enviar ole, irabazita eta hau errekuperatu behar dugu he decidido aceptar, vale, ondo Egun batzu pasatu behar dira, eta hau prengatuko dugu. Ongi, errekuperatuta, eta guazen ona. Justo, Sevillara datoz. Vale, Sevilla askatzera. Bueno, Sevillako provintxia hori. Eta guaz gure armada guztiarekin, momentu zidreleko gunez ondo, 8.000, No paro de pensar en los prisioneros de mi mazmorra, depende totalmente de mí. Qué emocionante sería hacerles daño, oír sus agradables gritos. Vamos a resistir nuestros enfermizos. Se gusta en Vidalche. Bueno. Eduko zaigu orain, osea. Apa. A aceptar. Interesatzen zaigu lata. El caos de la batalla, tus hombres logran rodear a Farrell Kane. Resistió valientemente antes de que lo mataran. Vale, primera, buen viaje, compañero. Venga, fuera. Irabazten goaz, hori primeran dago. Erretiratzen dira. Eta oraintxe bertan hauek kendu beharko ditugu. Tiruz eskaz gaudelako. Bale, denak hemen agertu dira, ez? Ondo, zabe dira esponatu aldutenak, bale. Zute zer esan. Vale, ese bez. 4.000 dira, momentuz,
Se le pasan yihad para África. Joder. Vale. Momento Solán. Teoría. Beitu, primeran. Bergota bost. Hau ezin ditut kontatu ez dakiz zergatik. Aitu, adibidez. Hauek. Eta hauek. Hartuko ditugu. Eta ona, bidali. Naiz eta diruan negatibo egon. Bueno, ez da gasto potente gainera. Edo bai, pizkatxoa bai, baina bueno. Hostia, 6.000. Atxera. Paliza del siglo. Paliza del siglo eman digute. 6.500. Jode, koplotekin, chaval. Es que voy por Bergota ya betero, tela, Zatuko gara hemendik 7.300. Venga, ongo gara. Hostia, 8.000 dituzte haiek, Bai, bakit negatibo ongo dela, 8.400. Saiatuko gara. Ole hor. Horiek dira nire soldadu bikainak. Hori ze bai. Vale, primeran doa, Sevilla. Venga, hor galduko dute berriz. Ongi, perfecto. Primeran doa. Victoria, aceptar, eta urrengokoa. Beste 5.000, erasiko diegu. Primeran, irabaztekotan jode ya da, ia. Mis arcas están vacías. Erizarena. Que se joda el clero. Sortxatuko dugu. Oneri. Enviar regalo. Eta oneri. Proiektuko digo zozer. Eta oneri ezingo dugu, ezta. Bez, vale. Bueno, lase, gutxenez. Bi kentzen baditu tortik erditik ni tan mal. Bi nahiko potente gainera. Vamos a aukera. 6.000 soldado o primero. Ya no podemos servir, deberíamos. Idiot, zer gertatu da. Vale, joder, bugatuta zegoen. Vale, irabazi dugu, eta orain. Guasona, ofrecer la paz, hacer cumplir, eta listo. Primera. Vale, Sevilla irabazita. Orain. Hemen. Fuera eta fuera. Dana, lehen bailen. Orain, jodekogu gauza asko, ¿vale? Estás amenazado. Norma atxatu nau. Vale. Joango gara gure kortera. Korte. Eta...
Cortesano de Navarra. Tu nieto. Nah. Tu nieta. Ok. Príncipe que Sacro Imperio. Será chato tomate naguregin. Extranjero, excomulgado, señor de... Cobarde, cruel. Prisionero de Navarra. Mi nieta. Ez dakit nori, man. Ez dago inor hor. Tu nieto. Tu nieto. Vamos. Pacto de no agresión. Eta tal. Vale. Oh, ba. Es que... Ez dut nahi bez bateri indar asko eman. Orduan, joder, todo lo que tenemos, chaval. Vale, hostil Lala, sin más. Gurekin txartora ematen da. ¿Por qué? Consejeros, rechazados, heredero. Gure erregina, gure semea, gure pirsemea, vale. Va igual Suri, nuestro espías. Excomulgado, cobarde, cruel. Viene de la cobarde, cruel, arbitrario, valiente contra cobarde, engañoso. Oneri, emakumeari oneri emango diogu igual es. Príncipe del Sacro Imperio, oneri emango diogu. Otorgar título a hacendado con sus pormenores. Sevilla. Otorgar título a hacendado con sus pormenores. Algeciras. Otorgar título a hacendado con sus pormenores. Ante otorgar título a hacendado con sus pormenores. Niebla. Está otorgar título Auda, Cádiz. Cádiz. Vale. Primera. Me ha echado nago. Puedo formar pactos defensivos para protegerse contra ti. Ok, me parece correcto. Vale, va... Tipo AU. Navarra. Envía regalo. Teorian honekin pizkat lortzen duguna da lasaitzea, ¿vale? Lasaitzea eta pizkat posik. Supongo que no tengo elección. Sois un farsante, supongo que no tengo elección. Vale, va matxina da gazten dira, matxina den garaia. Invasores. Ah, hostia! Es. Erratu naiz. Zer gertatu? Nah. Erratu naiz. A ver, segundo bat. Kriston lia da egin dut! Capo en la hostia puta. Ella no era toda en gordeta partida. 4 de febrero del 90. Y suerte pizka batekin liatu baino lehen. Geratu da gordeta. Mietz mila, ez dago txarto, Puntuación. A ver, menura eta kargatxa, porque ya da bikaina egin dut. Nahi gabe, ¿vale? Nahi gabe lagunok, nahi gabe izan dago. Cargar partida, el autosave, 1 de enero del 90. A ver, no la dago en hor.
Nola errendetuko naiz neu. Vale, bai, justo. Orduan matxina da azten danean utziko dugu, eta... Ah, claro, hemen horrenik gaude gudan. Vale, ba, guda bukatuko dugu, dita batetan. Eta eskatuko diogu, ba, que enviar si. Primeran, gure tropa guztiak aterako ditugu hemendik. Eta... ingo dugu momentu batetan, ja, eta utziko dugu, ja, neko saio luzea dala. Non dago tipoa, eman dizkiodan tipoari. Beste korteko azana, Sacro Imperioko azana. Bala Navarra, cortesano de Navarra, de Navarra, princesa de Navarra, rey de Navarra, duque de Navarra, taca, no, príncipe de Navarra, cortesano de Navarra, esto todo pertsonali tipo, Sacro Imperiokoa. Impuesto, opinión, eta gero familia lehenago, Mariscal de Navarra. Baitu, Mariscal de Navarra, ba, oneri, Mariscal, ba, oneri, mango digut, hobeto. Sevilla, lasai, lehen konponduko dugu Donato, otorgar título, Algeciras, Donato, otorgar título, Arancena, Donato, otorgar título, Cádiz, otorgar título con todos sus pormenores, Niebla. Vale, listo, hor, primeran. Vale, orain bai, orain hemen, Mariscal berri bat behar dugu, izango zalera zuk, adibidez. Afuera, que no voy a dar, fuera. Eta listo, hemos sido juzgados. ¿Cómo te queda? Me da igual. Eta hemen utziko dugu, gorde ingo dugu partida. Fazietu baino lehenago. Espero dut guzteko izatea, guzteko izan duzue lagunok, baki zer egin, baki bizkal duzea izan dela. Baina, bueno, laguna da, zaindu, eta horren arte lagunok, hau.